Question number 1 ko exercise 2.1 class 10 gini ko Roman number 10 sina question number 1 gi aroiba angka wai ni ko sida koi lai se kai nama gi question da piri se px ki value si pire duga dx ki si pire ko px ki value sida dx ki value sina divide tok tho duga quotient and the remainder putho hai bane adugi matung da ko gi division algorithm to summi hai bedo verified tawram hai bane ko khoi jingsi amne lai ko luba angka nate kana gumna roman number 1 dagi 10 bau jengba pamaga su previous video sing jeng view ko previous video sing da roman number 1 dagi na mathang lakpani ko sina roman number 10 hide tara suba kano ne ko video ni ko adudi first da koi mamang na to bodong na sigi sequence ana semdok si x square na mang thangan si x square se minus 7 minus hapiro aduga plus 2 la si ko adi matung da koi x to the power 4 ko minus 5x square plus 6 yare ko sida koi first ahan bada yengasi sida minus ni sida plus ni koi plus oiba pamadi minus oira ko ren plus tanam ko x to the power 4 2 ni sida 4 ni dudi x to the power 2 mana sida multiply tawrasi adudi plus x to the power 4 tan yare ko next day sigi minus x square sina plus 2 sida multiply tawsila di minus 2 x to the power 2 hai di x square sain tare ko yai ko kaisu amna luban na te ma'am na tra ngasa angasing kaiguma question lai ga su comment to biro ko aduga direct whatsapp te contact tor pusu agani ko adudi hojik sida jengsi ngasa ye khogi minus na sida hidden noina multiply to bagi sa sida minus la agadi ko sida minus la agadi mathak se plus ni ani se mangmi nagani sida plus la agadi ko mathak tana minus 5 sida plus 2 adudi minus 3x square se le mani na tra adi matung da plus 6 lai sumi ko ma adudi next day koi sida minus 3 ni sisu minus ni x square loi le the 3 khatani wala sin tra adudi plus 3 na salasi plus 3 na koi saladi plus 3 into minus x square di minus 3x square tare plus 3 into 2 di 6 tare remainder kya tare 0 ko okay am tele am thuna lo singare sima dinatra si am thuna lo sile de no jiko sida kari ba yare then putho ai do kari no quotient kya ne ba minus x square plus 3 ko and remainder de kya ne ba remainder de equal to 0 yare ko quotient na no tare aduga remainder na kya tagraba 0 yai ko remainder na 0 tare aduga quotient na khogi chi wale adu eregadi khogi mana division algorithm verify to biu hai bado adu to tho si lai ko division algorithm khoina verify to bo matam da khogi sigi divisor se sisiga into kanaga quotient ko divisor into quotient plus remainder ko sisiga magi kanaga manane ba dividend ga manane ba dividend hai ba de khogi sise x to the power 4 minus 5x square plus 6 ga managani hai ba ne ba si manai hai ba se proof to hai ba ne ba jengsi ko de divisor kadai no khogi sida leire ko minus x square plus 2 ko si leire adu khogi quotient di kadai no quotient ad leire minus x square plus 3 yai ko remainder di kya no remainder di 0 ni adu di equal to siga multiply tawrasi minus x square na minus x square da multiply tawradi kya ta ni minus plus tare x square di x to the power 4 tare ko okay minus x square na plus 3 da multiply tawradi minus 3x square tare yai ko mathang di plus 2 sina minus x square da divide tawradi multiply tawradi kya ta ni minus 2x square ta ni plus 2 sina plus kano sida 3 sida multiply tawradi plus 6 tare okay adudi x to the power 4 minus ko minus di kya 5 ka 3 ka di minus 5 x square plus 6 adudi sidi khogi dividend siga manare ko manara banina si equal to d
dividend and akhoi de ko dividend spelling chode d hoy ga do ni ko si akhoi oh sorry dividend haidi sida khoi nu puthore ise nga sa gi sigi dividend siga mana de ko aduna si koi dividend haire adu di last da khoi have this kai no hence verified areko so in the question number 1 gi roman number 10 solution gi baglo na question number 1 se pura loisile ko ko next da question number 2 jeng minasi ko ngang sa ko gi channel lamjing mera academy like share and subscribe to ko bi gano ko next video ngai minasi thank you so much